यी महानगरपालिका वडाल्या 18 न्यतया न्यतभलु अजिमाया जिन निदया प्याख आइतवा व सोमबा निनुन्यंक केगुदु प्याख आइतवा बनिलसे सुरुजुया चछि क्यंगुख ते दश जिल्लाका औसी खुलु केनिगु न्यतभलु अजिमाया तान्त्रिक प्याख जिन निदया जात्राबले न्यानुन्यहे चचिक्यना दे चाहिके मागु परम्परा दु थोहे परम्परा कथ न्यतबलु अजिमाया परम्परागत चिन्निदया प्याख आइतबा व सोमबाक्यंगु नरदेवी श्री श्वेतकाली 12 वर्षीय देवीनाथ समारोह समितिया नायक सत्यनारायण डंगन थयदिल श्वेतकाली मायो चाहिँ आराधना मात्र मनेते मात्र न जीव हो व्याधि हटाइदियो भने दैवी प्रकोप नदियो भने जीवन यापन सहजमा समस्या जनाउने हो चाहिँ प्रमुख चाहिँ देवी प्रभाव छ यहाँ चाहिँ सकल चाहिँ देश या चाहिँ भक्तजनसँग चाहिँ श्वेतकाली अहिमाइत मने लुमैके मात्र न चाहिँ ज्ञानी हटेर यहाँ चाहिँ सहज धर्म चाहिँ जीवनयापन यहाँ नै धेरै मान्यता छ उसले गयो चाहिँ तयारी विशेष पूजा जस्तो विशेष पूजा सहित यो आराधना यहाँ आइतबा बहनी न्यत पाचे दुगु द्यछे प्याख सुरुजुया न्यत टेंग न्यखा थामदु नागन्तल अस बालकुमारी जनबाहा वंग मख हनुमान ढखा मरु चिकमुव जोशीदेग कोहिती भिन्ड्यत्वा मरुसत प्याफ यत्खाबेका सोमबा न्यते लित बिचाकु गुखा आछि पासे जोशी अथन मामियाना यता अजिमा यो एगलो पाके जै अन जंगले ख जंगल झौखा झौखा नेमरु आगोला अन आगोला असम असम भात पनि पाजो या मंगन मखने ताबिनी बा अने मन ढका डाक दरबार अन चाहिँ मरु अथे वैगु चैत 17 व 18 गते न द्यप्याख न्यत दबुली केनिगु च्याजोतु जिन्निदया जात्रा छोले न्यतबलु अजिमाया प्याख यल लाकु खोप लाकु किपु लाकु भोतया लाकु दबुली केनिबागु परम्परा दु थुगु प्याखने अस्त मातृका गण लगाई चिन्नी मध्य अतेगु बोतिदै सबै आफ्नो यहाँ एकछिन मात्र Light off. Tewa kudu na tewa. आफ्नै सेल्फी खेल्नु
오게로 수레. कलिगत सम्बत जिन चासोवनी न्यादे ये दे कुकु इले जुजुगुन काम देव देय रक्षा यागु लागि पेक्षरा लुम्बदी अजिमा भद्रकारी कंग अजिमा मेपी अजिमा मैती अजिमा तक्ती अजिमा नेतबुलो अजिमा बछला अजिमा लुती अजिमा स्थापना याना ख जात्रा न्याकुगु वंशावली न्यथना तगु दु